mangkin matur aris dane Sang Sucita saha bingar pesana. Getar alus mangranani ring sejerone ngatur dane Sang Sucita getar halus rasa nusuk ring sejeroning uluangan bali sang suwejo nawegan pesan titiang beli Sang Subudi beli meraga suweja maraga tolong dan pegang rinap kalaning beli nulungin dewek tiange kadirase nenten jenanin pegat-pegat kadidukan banjur milih yen tinargamayang beli Sang Subudi di kalaning beli mapi tulungan tan bino kaditukade ane setatu medaging toyo duara telan saking muni rawuh mangke sayu wakti pisan toyan tukade punika nenten jenaning telas saking dumun rauhing kemangkin sang awataran tiada satuang yen deponarkan tiange ring angan beline Sang Subudi tan bino kadi pengawataran itu Sang Cita Sena sejeroning para tingkah solah beline tuwakti tungulangunin pesan punika taler sadu budi teragan belinenya berat
beli setatu nginutin kesusilane manut ring daging kecapin sastrone punika taler beli peradnyan ring daging sastra agamane Satya maring suami terang kepagehan beline beli setatu satya kapening suami tero satya beli kapening timpala tuarat madoh pati di kalaning beli mo satya nulungan sawitran beline iya diastun te beli ngetohan jiwa permana beli nenten jenanin mekirega kenyam girang yen goda miwah nak itu masih beli setatu mekenyem girang ring pai depan sing jetaan tu beli kena gegodan beli peragat gembira ya ni agama yang titiang belia